Kur'an'da baktılуу erkeklerden, baktılуу ayallardan sıfatlarının birini aytat. Ahzab surasında as-sadiqina was-sadiqat. Çınçıl erkekler, çınçıl ayallar. Çınçıl degende ne de çınçıl dese, tilmenen dağı söylөгөнү çın söyleydi. Niyeti dağı çın, amalı dağı çında. Amaldары dağı. Üçüncü tür adam, Allah subhanahu wa ta'alaga ilim bergen emez, al ilim algan жоқ. Hakikattın ilimin, dindin ilimin, adal aramdın ilimin algan жоқ. Bırak baylık verdi. Baylık köp verdi. Al baylığı menen aram işlerdi kılat da. Din düşünmeydi de. Ahiret düşünmeydi. Peygamberimiz düşünmeydi. Adal aramdı düşünmeydi. Oşol menen aram işlerdi kılat da bulç. Бұл адамдардың ең төменгісі. Төменгісі. Эми bir адамда Allah Taalам илим берген жоқ. Байлык да ага берген жоқ та. Акыйкаттын илимин билбейт, Алланын илимин, Кур'андын, хадистин илимин, пайгамбардын илимин билбейт, ахиреттин илимин билбейт. Ошол эле кезде бул кембагал дагы. Эми илими жоктуктан арамга сарптап аткандарды көрүп, менде акчам болсо ушундай арам иштерди кылат элем дейт да. Ушундай арам иштерди кылат элем акчам болгондо дейт. Бул экөө тең экен да. Кылбаса да ошончо күнөө алат да. Түшүнөсүңбү? Экөө даражада тең. Бул жерде эмнени айтып атабыз, туугандар? Ниет өтө чоң нерсе. Өтө чоң нерсе. Өтө чоң нерсе. Бул дүйнөдө Алланын азабы келип калышы мүмкүн. Günökörгө дагы, günökөр эмесине да, бирок кыямат күнү тирилгенде ниетине жараша ажырайт.